Iria kitharangi kugwata ugeni kiri ntito cia Miro TV thaa mugwanja rukuri tariki 24 mweri jwa 5 mwaka jwa 2023 nkuruki gikurikania ombe kuthoro gituthingatiri gukurukira Facebook Miro TV Kenya, Twitter @Miro TV Kenya, kana kumba kuthoro gituthingatiri gukurukira website yetu iria ni mirodigital.co.ke. rietwa ukambita Gloria Mwirigi na kiambiria na jarajara ikite gukinya kiri metha yetu ya nteto ni ati muraithiria umwega wa Miro TV kiriga nikiumite kuthwa gigikujirwa ntora ya ibi ntugi wandine ya Kibrisia nyuma ya mwiri jwa mukuru wa miaka 57 kuithirwa jote munene jwa mpempe nikira gukwirikana omba kuthwa kithirite akia mpempe na kuithirwa ethira akiuragwa untubura bombite kuthwa bugikujirwa ni Chibo wa Ntereji ora wijikene ja Josephine Kinanu mwandiki weto wa Ntitoga Kiwa Motegi na gututariria nkuruki. Kiriga giki kia mtu murume wa miaka 57 kwithirwa oragitwo mundani umwe wa mpempe Nterechi ya ibe. Location ini antuge wa ndini ya Kibrisia netigite baingi bakari bara bakoyerete ndetono na kiriga kinene. Unda mwamundene na ndaigwa ndikirwa ndauganjijire ariku ndauganjijire ni murinya kwanza ndiye nyuma au newspaper kwa muturagiria au kwa kirukia au mbere au ayete tupempe ama mwempempe ne au ndona nakwite nditemenyanga karingia ngane ate ntemenya mbigirwe manto za ndaigwa kwe muturagiria za na ndekweja ndejoteka ndathira muntu amamia au no ntukinya ikonene mndajwetu ndaugambe je mtegena ate muntu eki konene mndajwetu na iro ndaigwa report ndaigwa koragiria au indetore koyeretu Chibo muwateri wa location ya ntuge twe Josephine Kinanu urato kiariano na njire ya mwanya kugochonko ni bukurutho kaingo komenyeka kaumo na uma bwandeto eno na nkinya kuria nto gotiga kuthukagia sheria njarani ciobe bungwa rokere roro ndaroka ikuringiro yeria manager nderwa kwi mturagi ndetagisi ndethira mtu noragi nderwa aritwa Robert akomborete machaka kwao ni nkubu na antu baliuga suspect ara ya mpempe mundene ende gwita askare pathithia investigation na juko ikwa moshari kwa antu inko baromba ndene ntura eze kinyathe ibaukaria mpempe ciao na intobiao tuko bakajukia sheria njarene ciao ibagwate muntu bamwitanire na sheria egeta na mbere kujukia mkono jwayo kwa una nde inkoromba antu bonde bakare na there ende intobia antu ibikarwe bwega ibareta sheria ofisine na nyabandi ngairathimo nka respond ndetono ya Chibo Kinanu ne wateto mbaru na akani na atori bantureno ya ebe baraba kuga kwenda batia kuthingata sheria burago kari kambo bakuga atiri kiunyama kiu ndona gitagirite na antu batebate kuthiri unyama ande kwa kali konto jabo muntu akajukia sheria njarene ciawe neta ya karipoti kageta kwa polisi eta kauga gukara untu fulani nande na yakajukia sheria yayo kethiri tukwirwa kimwe turi aturi tutie gukuraga antu nonto iwi gujukia sheria njarene ndio mo mutongeria nturene yetu inkuona takuthongi muno kuraga muntu na antu ibatige kuraga ibwaga kinya kuringa mbuto kwa matwinze twaga tukamwata tukamwikia police station ibati babati gweta bakera jamandamu kana bakaringa ripoti bakauga mpempe ciako ni raiawa kuma ebe wa ndini ya Kibrisia gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Miro TV nyo kambitaga ki Mutegi. Tutite na mbele muraithiria huu mwega wa Miro TV ya Karina Toriba Antobetwe ni bagwatite mubunge wa Tigania East Mporo Abure Mbaru kiri mubango jwa kuthuja oritinguki ebwa county ya Miro agitumagira kibiri na arebombite kuthura bakimuromba na kumuria atigetikirie gweka kibiri ndi mwenka kana Kamiru kombe kuthura gagetetho kamurithi waba na gututariria nkuruki. Akari na turi bantu betwe ni baumirite na kuga bo batithoro bakitikiria kuinyirwa ni thirikari ya Meru County aria boritie Mpuru wa Buri uria uri MP wa Tigania East ageka kibiri nthiguru na etia ikibira obwega turenda kwira Mpuru kareka kawira yambia second na Biblia wete nonto myaka 5 na kawira aria anarukire na twamwanyirukire Mpuru nu akeka ngibere nthi na mbirio mweketha nonto kwithwa mya Mpuru tika kwaria mantu atio na kwaria mantu ya
yo nonto myaka kukethe timporo ngwira kuruta ati mutembea bana baba ochambudia mporo bakiwa mporo ati ai nika kwananga yanga nika kuthukia kawira atakuria antu baba nkinda ibakura mbesa ira kuri otunekera antu baraba kuthithia kampeni ya kawira imbesa kawira utumira ciotheri na ira batu mbesa iri batu ikethe itotetha cia kethe ni basare kana kethe ni barabara mae musie yeto yonde ate ona bakua ke kawira tafadhali kawira mae musie na ure ya mama flat kaba ita be mwelenga be mwita mama turene na uthi maendeleo omeka kathuri muronge tamuthurire kenda kuolela tia kethe otinto kuthukibia kauntire ni ndieto myogwibwa bwa kaibe kathuri muronge ona wachiroi mantu akawira waku na tumutu twake twakumatha na turene itangwe gu ya obachaiti bo bwa kapi kuonea rutere rurwa igembe na ndiboritie mpuru wa buri ete na mbere na kubirana kibiri giki na arabugite baba mugwatia ngugi na tikethero ari na ugwa kinya buriku bogwa mpuru no weketha ndenda kwira mpuru aika nkibere nthi na weketha mongo tirio na thaire ndi kawira bati tuto weketha mbeca cia thirikari uranjirio tumira ugwenda ukaruta mbeca cia thirikari akaunti-ini ugeyo gathania kuru wabera bandamano wakiwa mpuru na weketha mpuru atariri mantu angekuru cia miru ariririo uwe kawira ngavana atariri mantu angekuru ariri mantu uwe na wele boboya uibo utokwira ariri akiwa ni kawira arirajia atariraje mantu angekuru na bandu mpuru agua agendelea weketha boboya kawira wethaigwa kendelea kutanguwe na makosa akario mpuru no iritho reto iri toleletie boya na ende ndibwa rero ka ukamata nkibere na ate kamata nkibere no mweta ngugwa ka wekethana bibi ekethani nkibere ibyo ntokuona mpuru wetu ukamata nkibere kende eketha thirikari iritanguwe boya na eunio kawaida upinzani tuito mpuru ayaka nkibere nthi abati kubira kawira boya nonto tuwete kawira siumye biele ukethia mwekoro ntweru aki ate soko ke department rarari na muntu wetu akubwa ate soko rarari amenye ko county to kaita kinyomo ndene yembe utilesen se county kaitwa no te mwekoro kinyovo ko kinyomwe ukethira ke itasiumye biele bila tuwetete muriri wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya igembe mawa MC wa Buthugushi ya gatigati Douglas Mutia na arombete ariti ngugi bathoko kana biashara bathoko ya Kariene bombe kuthurwa bakiria ugoti nikenda bakomba kuthurwa bakiona witi na mbere ndene ya thirikari ya Meru County ngurukino ongerete na kuga kwaga witi na mbere kinya ndene ya thiguru ya Kenya ni kwithurwa Kenya baraba ingi ni betherete bakirega kurita ugoti mwandiki wetu Wanteto Jeff Gituma na gututariria nkoroki Naru ande thokone Kariene market ndokete na ndethira ba mambeto very active barokera ngugine kenda bomba kuona mugate jojo antuko na mbere ibwega no ntubwo gwitwa muchemeno jo bagetika no ntule last time ndaleaja no ntu bambitite no ntubwo complain cia stima na inyinge na mantu ja mainge jara ba utrene that day na iturombere kuringateria stima ke thirikari yetu bomba kuthithia stima iji ciomba gucoka na karibetu kana karibatho kwe Kariene ibakugwa bagwiritwe the last time ndaleaja indabere tukaria ugoti no ntubwa thina iu ciakarite for a long time ndabera tiambite nkaba shugurikire it is obvious ndetre na ndona ndatwa shugurikana stima ciomba kweja na aru to twarania na Kariene market na touga na ande no ntubwa service kwambiria kwa delivered na nyabongo ibakuona na ibatuguwa tugwiritwe ndabera twambirie kuri ogoti ntuko ira cibatere kuriwa that is Monday Wednesday na Friday nikenda at least kinya stima ichi gwikirwa atuma kwithwa atuki ya something rikari kenda yomba kwenderea ibwega itukumea uma thirikari ria rathira most of the locals ira nyingi ichi atigire kuri ogoti no nto service delivery ni ari kwa poor na it was their right bomba gutiga kuria those taxes nya mwananchi wengwa na kuigwa gwiritwe kwambiria gucokia nkatho kiri thirikari na ingwetigia tumi ukona twitikaniritie na kariba bathoko Kariene bambiria kuga kinya twingo tukagera gantu kidogo at least thirikari yomba kuran na ingwetigia through this initiative thirikari komba kuona mbeca yombe kuria marandu yaje najo na itukumea thirikari ya Meru County yake na thina mbeca kinya national government tukuona wa president struggle nikendomba kuona something kuria bills ira ciomba cirio cigwete thirikari cietu
Tutite na mbere mraithiria umwega wa Meru TV kariba wandi ya thang'atha gicigo mbunge gia Tigania East bachumiritie na kumeneria uria wari MCA wao Gervasio King'ori Kajana kumania na miario ria umitakuthwa kirita ntuko inkai ikurukite akimenagiria mubunge wa Tigania East Mpuru wa Buri aria kariba babombite kuthwa bakimuromba kithara ningugi aguchwa kiri governor achwe ya kiriki na te akiruma mubunge wa Tigania East nkoroki bombite kuthwa bakiongera na kuga bamuritire gitene ni onto nare mirwe ni kurita ngugi Adams Motoria na gututariria nkoroki akariba wandi thang'atha ni gicumbi Tigania East bachumiritie ntukoro na muthuro na kwithira kimeneria wa MCA wa Gervasio King'ori Kajana na ora ni mwati mbaru ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangasa kumenetwa aria werete na mbere kumba kwithira akirumanga na kumeneria mubunge wa gicumbi Tigania East Mpuru wa Buri na yauga Mpuru kachiendete na Mpuru imuntu mubinafsi ende kankwenda kwira Kajana agechwa bura kiu kiawe gikunyira na bura muromo yowe yukaona bia kuria akaruma mheshimiwa Mpuru murikanie ewitie mongo Mpuru mwaka wa 2017 iria ombere kuthurwa gitike thang'atha ward ari MCA na ekurikia kuthurwa itwichie boya mnotenda cia thang'atha ward chionthe ciaritawa ni muthonio kie mutumo kuma Egembe South kelo kiebo mutono ina nware many contractor wa tenders cia thang'atha ira chieya nawa andakateze ya Kajana anenkaira atono inake ne wabatwire bakenja barabara cia thang'atha na bagiaka irasi bila biaka bya ECD so Kajana wekuwa Mpuru imo binafsi wowe wa mobinafsi zaindi na ekyo eto mitwa kuengere abati Kajana tumunga MCA takunguga utire na thang'atha gondi mantu yake abati kuengana bakindiba kare kana Mpuru mutongoro maga muno twaithia mgocha Mpuru ya utite kipindi ya 2013 au ngo inje muno inkuria Kajana kiruma mheshimiwa Mpuru na tutaitu na tureterete au mekinduri na twetagirinde na kura taitu kwambere Kajana kingwa no turika bwa ari apuo na tukayana na remero inteto jetu tukagurira kaita kauria no githagene ende kinya githia mukana gere ngui kamuka acha dite bwa bwithetie kankwendo bwira boni to andu ba thang'atha nendo nio to mwengire kinyajo karingi atitethia kwenda gwira Kajana tutagwingire kuwa na tukwenda uyagwa na andu ba thang'atha batumite wita kuruma mheshimiwa Mpuru uwe wigenge twagwingire na kinyo garingi twetathia bagita na mbere kwaria karibaba wite bombere kwithira bakinga Kajana ya MCA wo kirikithrono kithuru nonto na ethira kiremo kwithira kibaritira ngui o bagimuria ombe kwithira gitigana kumba kwithira gichumburana mubunge wa Mpuru wa Buri akaribaba kiwa Mpuru wa Buri no mbeche kwithira kiona ni muriti ngui merina na kinyuma kumba kwithira kithurwa lakini gira kituria rete muno ni Kajana wacha ndoni kuturumira mheshimiwa etinakuwa na kuruma atongoria Mpuru akario mutongoria to wa Tigania East to muthurure ai mutongoria to ora aturutire ngwe kipindi gethire ke 2017 twegira muntu eto Josephat Gichunga kabea Tigania choka nyuma muchokere Tigania taono kuma ndera mbwa ende kan kumura tha Mpuru achoka aona na kwinja barabara na kwa nambasare ambio muchokotha atumiri ni Kawira Mwangasa no ntunakona kawe karare wakakurwa miranto aba bathurana kiboleo eunio ngwarone ewe kenda aruma mheshimiwa Mpuru kinya kwawe thaina turetere kingi bestima kwa Kajana ugu agomiria karuma mheshimiwa na aregeru ikingi kwa muchie kenda rwa stima kinya were are MCA ataikira Kajana ito muthurite mwaka wa 2017 na twamwinga no ntuba kurema kuritira thang'atha ngui Mpuru kathukirie loya ikuwa twewe Nyambene county Mpuru kathukirie kuwa ntwethingia achogwe nguine kwa Kajana ni mbituma utura urumanga mheshimiwa wetu orira aregire kwa kurwitone aritwa saitia mana nambasari orira uwe utainya ana 30 rira wari MCA we uro mwa mataeka twagutwila nthe na otera tukoro uchuna milele kinya otinde kwa impara no nto twiche kemero kiwa mboko mpara ate muchie waiteria mongo Mpuru twakuthura 2017 wewe ta no nto kiu yaku etenyira ora itie mongo kiraito ranjiria kuruma Mpuru thai toro kwenga kiu yaku
no ke kwereretie ogeta gikawira ne kenda ona bia kuria na kenda kawira akwa ngugi ende katukwenda okwira wachwa kuruma mporo murumaire na ukaga wathamire oreta okia kwiyatianio mikia kaoloku ako kuruma mporo no nto twekugaikia mberia tukwangie ko wage wakoya kaya Mwangaza komba kwithira kirita nkwera ba muthurure kurita na kureka kwithira gitithina na mbere siasa cha mpatho na rumeneira mbete kwithira agitithina na mbere kumari kuthurwa muthuro jwa mheshimiwa Mporo nonto bakorumwa imama ngabana Kagwira Mwangasha na na usieta bishop otebu kombe kama mama oruma Mose Mporo nonto bwa mbere teka kende borutanaria nguge na mheshimiwa Mporo bwena ngoge ciaku irabo baterete kurutaniria na MCA onia gankigororo sana na ororo bunene muno Kagwira Mwangaza ogeketha Mporo bambera buru dispensary kunate ete na daktari maternity ya thirere wata dispensary kunate oruta ciringi mana ya oruta cindano family na wato kura tuterega ucentia kwanja kura ya eu ya ngavana kaya kuthakiringa rotharaka ngwa ya ringa tigania ndaringa ya tharaka no ndo gwata kirondi we mutacira ro family theri gwata kuna tema na yare oruta swa gwata matanete utenda gwata sibitari uta gwanu bebute kendo we gwandagwa ene kauria re gwanu bebuto gweta oruta okwa ciringi okwa paracetamol ya ciringi ekom na oruta gwanu bebute tyo gweta ne okemesi kana gwata mathira daktari batharaka ukirondi ekuto inyere kuto ya gwandagwa ngarigara muno ngavana re okiaria pabureki kuto ugira ndagwa pabureki Tharaka Nithi county na Meru county mama gore gweta matanete ko gwetere matanete ko matigane mbetanda msuturia wa Virenja tutitana mbere marithiria homwe wa Meru TV musi jumwe kuma Mwororo wa Ndiaga Tonga county ya Tharaka Nithi ibakorera antu bawindi wega bombe kuthurwa bakibatetheria na mbesha nigene bakomba kuthurwa bagikia mwana wa hospitali uria withirite ena thina ya njira ya gwita kioro Moses Morethia mwana mwikuru wawe bakirira antu bawindi bubwega ibogite bari na kieba gikinene ni ontu bakuthurwa kwina mwana ungi bombite kuthurwa bakiewa irikinya womba kuthurwa gita uturobwe gukurukira thina ota iji na kuiba kuromba antu bawindi bubwega bombe kuthurwa bagichiumiria nikende bakabatetheria bombe kwithirwa bagikia mwana ojo sibitari atungatirwa mwandiki wetu wa Nteto Ndagara waigona na gututariria nkuruki Gikeno na kuganiro kwa muciari kagita kara kuona mwana wake ari na thiri ya mwiri na mitugo yake kiagira gintu kira kimunengagira gwirigiro muturireni wake okuru mwana uja gitwika wa kiguni kiriwe inde bobo gitwika kinyume kiri Moses Morethia mwana mwekuru wake bari bakuma ntura ya Mororo kamwatho sublocation Mpunguni unit wa Ndiaga Tonga na ogwi nyuma ya ciari baba kutharimo na mwana atari na njira ya kuthikio ro bakirachimika kuthiuruka na masibitari batakundeka na baroma bakirerete nonto bwake mwana kira kigiragia muciari ya mama mwana ujo gukurubwa mieri na kirwa cibitari ya Kenyatta kwa mukiro tungata gituriro ntonde rutere gutwika njira ya kuruta kioro kiria ciari baba bairiri gitwika ringiro ria ore meri kwithiri batete mwana gungi wao na njira wa taino inde kiri mwana ujo bagitwiro kiatho gia gucoka cibitari kuruthira operation inde nonto bwakwaga mainya bakiaga gwirigiro kagitani gakaba gicuba na metho kuona borari kathi kairi kiriro kira gikujiritie atori bachoguririe kira kionde bari na kende mwankira gu batatetheke Rina kamwana kajira kirwana rwakwa rwana runa kakuruga kajirwa kama machimitari malimanti ndakaira charia ndatuma ndauma thikarisa general kumaunda thi Kenyatta inoga tutigire kumagu ndagitana kange kachiarirwa matiri ndathi chuka general ndakamatwa na ambulance mwanka Kenyatta thino kana ku kaya ndathire ndi ukirene gikindathire akia mweri wena ndero kabe kuruthira operation ndatiga ndambuku tariki 15 ndo ndatigirwo nditi cha operation watwekende kamwana gakuga tweka karenda kuruthira operation gwa chiri dakika ari kuruthirwa yengi ya kagwinda ya gatemerwa akaunani gwatwa no gakuthirira kioro thino gakwenda operation ya kuthi kioro ya na unyuma gatweka gatwa kuruga ya kioro thuruba tantu babangi ntwegete tukimetete kinya gwirani chamenda kumurimira kumukethera tuiro tatwari na turia mami nako Kenyatta itio twamukethagira na kumurithia na kumumenyera twana tutungi ari muri twaraimba maguru akaichi bitare akerwa na twiro ndawa na kwa atira no wecho bakona ndawa inu cia kumutiritikere akuikwa gwa kana watweka kena thina yanda kuimba no akwiriro Kenyatta kathenjwa na itwathangikite muno nontu bwako kinyaga kiya kuma no tiumba kuthikira tantu abangi igate mburienda komba kuthia geke
na rutere mukuru uyu na twana tuna kaga kuruga kwire na tutigire ambete kuthirana nako akagita karaya atumire into biake birai na byo bionthe akaira Kenyatta kakwira Kenyatta na achoka akewa kau kangi gatuna gwatuika nako kena thina ya kuthi kioro kawainda na rira kathire kuruthira operation atumira mbechi mbingi muno nende na thia kliniki kuruthirwa guchekirwa na igakwenda gachoka no kairi kathonde kwa njira inu na gatumirite mbechi mbingi muno mbitokeria antu bagwendi bwega kwibumiria gutetheria aciari baba kuonokia moyo wa mwana uyu atiga kare torongi batere nontu bwa kwaga inya kwenda kuromba utethio kwa antu ba MP mangavana na wendi bwega bomba untetheria ko kathi kiriniki kathi kumba kuruthirwa Kenyatta operation ningi tariki 15 mweri wa 6 ndi muturi na area manager wa ntura eno ya Mororo murithi wa Nyaga nethiritwe na challenge twithiritwe tukithina no community kamwana kau ka mbere twathinanirie nako kuma kunde ku kayiro tukimuchangagira kinya ka twiri no gwakagita aka kinya tiu turi aturitia windu twina kyo no ntu bamwe betu twina na cukuru bangi twina kinya mayura muchie na bangi kinya twina antu bangi bena mathina mwanya mwanya michie nturani gutu tikuona gintu ya komba kumukita na twikita tiu twingu ito kuria mheshimiwa wetu Njinji bwana MCA wetu Mutwiri Susan Ngugi wa Mwindu ngavana wetu Muthomu Njuki na antu bara bangi bonde bomba kwa bakienda gutethia kinya arimo na kinya aturi iba umire tumbe gutethia muntu ni kenda omba kuendelea maisha maka mwana kamba kuendelea bwega na muciari omba kuthukiri murigo uramba ukinyira wana ukeura ici gwango na kenda guntethia na ntethie kana gukairwa nyamwira thieta kana gututhinanite nako muno itumuthetherete watu kumba bangi bakienda ya menda lakini mpanga guturende tutie no tethi tukoromba antu bagwendi bwega bamutetherie tumbe kana kukombe gututethia tatigo turi antu bamuci na aturi ndi ndari na kana kangi tene kari kajie ndamama na kochi mitari ndanyamara mucho wantigire Kenyatta inkuromba antu bagwendi bwega kana aka gatikaya kumbura takau kangi muntu naye na kangi kakari gakuru na nako gakwirire Kenyatta gwenu tukianganagia nako na gatukuthangika gwa tukioragia gakinyora kwinyora antu bagwendi wetu batutetherie kinya kurera rwani thina kinya rinkuma chimitari ndatethagwa na aturi bya kuria muji kara kangi kamutigire ikari wana nako gakumuchuma muno gakumuthiria tunyamu turari na tu antu bagwendi bwega na antu bara bangi bonthe bomba tutethie batutetherie batothere mbecha batuchangire mbecha kana gaku kathonde kwa kabwe bwega atiga kareta kara kangi kajire kumutiga turomba kwenda gunte na kurukira namba yakwa ya thimu 0717 30 62 53 kana 0790 73 30 69 kiripotera Meru TV de Mororo wandia gatongere kichugo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka nithiri toka mbitandagara Waiguna Rithirio mwega wa Meru TV ripoti ya ndagara Waiguna ni romba kuthwa iginkinya muthijo anteto cia Meru TV tha mugwanja gocokiria nkatho cia mwanya muno no tuba kuthwa uraithirite Meru TV na nkuruki ga kwendera uraithiria bobwega wa Meru TV ritwo kamita Gloria Mwirigi